Dobrodošli na Srpski kanal. Danas ću vam pričati o jednom naučniku koji je živeo u 19. veku. Zvanično, malo dela je ostalo od njega, ali njegove pristalice i pobornici njegovog rada govore o sanducima za ostavštine i hiljadama stranica u rukopisu. Nažalost, činjenica je da nijedna srpska ustanova nije prihvatila njegovu rukopisnu zaostavštinu nakon njegove smrti. Međutim, zabeleženo je da se na tavanu prvostepenog suda okruga Beogradskog nakon oslobođenja 1918. godine nalazio pun sanduk Milojevićevih rukopisa. Navodno, na tom tavanu je bilo čak 17 takvih sanduka sa rukopisima i ličnim stvarima. Oni koji tragaju za njegovom zaostavštinom tvrde da je taj naučnik bio izuzetno važan za srpsku nauku i da bi njegovi rukopisi mogli da promene mnoge stvari u srpskoj istoriji. Zato je jako važno da se ta zaostavština pronađe i sačuva za buduće generacije. Ovo je priča o jednom neverovatnom naučniku, Milošu Milojeviću, čiji je rad bio tako značajan da su njegove teorije uticale na mnoge generacije nakon njega. Nažalost, iako je imao toliko toga da ponudi, njegova zaostavština nikada nije bila u potpunosti priznata u Srbiji. Mnogi veruju da je razlog za to bio neprijateljski stav prema njemu od strane stranih sila, kao i slepo praćenje stranih ideja od strane srpskih sinova. To je dovelo do toga da ovaj veliki čovjek nikada nije dobio jednu valjanu biografiju. Ali ja se nadam da će sutrašnja Srpska akademija znanja preuzeti taj posao i da će konačno dati priznanje Milojevićevom doprinesu naučnoj zajednici. Što se tiče njegove zaostavštine, mnogi tragaju za njom, a veruje se da se nešto može naći u Narodnoj biblioteci u Beogradu. Možda su tu još uvek te 4000 stranica prave istorije Srba, koje su do sada ostale neobjavljene. Takođe, postoji mogućnost da se tamo nalazi 9 svezaka rukopisa koji nikada nisu bili objavljeni, kao i njegovo veće delo Nemanjice. Stefan Milojević bio je sveštenik u mačvanskom selu Crna Bara. U njegovom domu 16. oktobra 1840. godine bilo je bučno i svečano. Rodio mu se sin Miloš. Napredno dete posle završene osnovne škole u Glogovcu odlazi u Beograd, gde na Beogradskom liceju uči pravne nauke. Željan znanja, posle završene gimnazije stiže u Moskvu i na državnom univerzitetu sa odličnim uspehom za 3 godine završava pravne nauke. Pored ostalih predmeta, Milojević je kod tada čuvenog profesora Bođanskog slušao i uporednu filologiju slovenskih živih i izumrlih plemena. Tada se upoznao i sa zavidnim dostignućima ruske lingvistike, etnologije, arheologije i istoriografije. Došao je do literatura na ruskom u kojima su istraživani drevni jezici, počevši od sanskrita, zatim do dela koja su se bavila istorijom Indije, Rusije, Kine, Egipta, Kaukaza, Balkana i Baltičkog prostora. Posle svih tih proučenih dela, Milojević se definitivno svrstao u grupu onih naučnika pristalica autohtonističke istorijske škole koja je nudila dokaze da su Srbi najstariji balkanski narod, te da su na ovim područjima živeli mnogo pre Rimljana i Grka. U to vreme na velikoj školi i u srpskom učenom društvu srpski istoričari su već prihvatili takozvanu germansku istorijsku školu, koja je stigla iz slavinističkog centra Bečkog univerziteta. Prema toj školi koja je svoju teoriju nametnula nama kao naučnu osnovu, Sloveni su stigli na Balkan u 7. veku. Glavni zagovorenici ove teorije bili su Stojan Novaković, Milojevićev zemljak iz Šapca i školski drug, i Ilarion Ruvarac. Po povratku iz Moskve, Milojević se 1865. godine zapošljava kao pisar u okružnom sudu u Valjevu. U vreme srpsko-turskih ratova od 1876. do 1878. godine osnovao je poveo u rad dobrovoljačke jedinice. Njegovi dobrovoljci, pred kojima je uvek prvi jurišao, nikada se nisu povukli sa bojnog polja, a ostalo je zabeleženo da su u bitkama oslobodili čak 400 srpskih sela. Milojević ratuje, putuje, predaje u školama i istražuje korene Srba. U skromnoj biografiji između ostalog piše: putovao je prerušen, sad je bio majstor zidar, sad zograf koji je stupao u pogodbe za izradu crkvenih živopisa. A kad što se, kad i gde treba, javljao i pravim imenom, smerom svojim. Ratovao je Milojević na nekoliko frontova. Godine 1881. za časopis Istok, kako je sam zapisao, za 2 dana i noć, napisao je članak koji je kasnije pretočen u knjigu Naši manastiri i kaluđerstvo sa 120 strana.
Na nedavno održanoj promociji karte Srpski belezi na Kosovu i Metohiji, direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Mileta Milić, između ostalog, rekao je i kako je prvi popis srpskih belega na Kosovu sačinio Miloš Milojević. U arhivi SANU postoji i pismo koje je Milojević 1870. godine poslao Srpskom učenom društvu o prvom popisu arheoloških starina u zapadnoj Srbiji. U istoj ustanovi postoji još jedno pismo koje je Milojević poslao nekom od tadašnjih ministara, gde kaže da će on, iako bolestan, ići na Kosmet radi nekog pregovora, jer u Prištini u po bela dana u centru ubijen jedan pop. Sve to ima veze sa Albanskom ligom, koja se povezuje i prelazi u ruke Austro-Mađarske, koja nemirima hoće da iznudi od Evrope ovlašćenje da taj kraj posedi. Pismo nosi datum 4. januar 1881. godine. I pored evidentnih teškoća na koje je nailazio u svojim istraživanjima, nekoliko Milojevićevih dela ipak je ugledalo svetlost dana. Tokom 1871. godine, dok se klešta bojkota nisu sastavila, vlasnik Srpskog učenog društva objavio mu je 3 dela. Pravila Svete Petke Paraskeve Srpske, Pravila Svetom Simeonu Srpskom i Opšti list Srpske patrijaršije u Peći. Prikupio je mahom po staroj Srbiji, sistematizovao i podelio po vrstama i motivima oko 700 narodnih pesama, objavljenih u 3 sveske 1869., 1870. i 1875. godine pod naslovom Pesme i običaje ukupnog naroda srpskog. Gotovo u isto vreme, takođe u 3 knjige 1871., 1872. i 1877. godine objavio je putopis dela Prave Srbije. Najznačajnije njegovo delo, Odlomci istorije Srba i srpskih i jugoslovenskih zemalja u Turskoj i u Austriji, zašlo je u 2 knjige 1872. godine. Godine 1873. izdao je istorijsko-etnografsku i geografsku mapu Srba i srpskih zemalja u Turskoj i Austriji, a 1881. kao dodatak ovoj mapi narodopisni i zemljopisni pregled srednjeg dela Prave Srbije sa etnografskom mapom srpskih zemalja u kneževinama, Srbiji, Crnoj Gori, Bugarskoj, Kraljevini, Rumuniji, Austro-Ugarskoj i Turskoj carevini. Krajevi koji su verovali Milojeviću i njegovom radu odužili su mu se još za života. Tako je postao počasni član gradskih opština Prokuplja, Vranja, Kuršumlije, Niša, počasni član opština Draguške, Velikoplanske i Končićke u srezu Prokupljačkog, okruga Topličkog. Za iskazanu hrabrost u srpsko-turskim ratovima odlikovan je srebrnom i zlatnom medaljom za hrabrost i Takovskim krstom 5., 4. i 3. stepena. Dobitnik je ratne spomenice i još mnogih drugih odličija. Miloš Milojević je umro iznenada 1897. godine. Istraživači njegovog života i rada, doduše oni koji uporno tragaju za njegovom zaostavštinom, pominju kao mogućnost da je Milojević otrovan. Bilo kako bilo, činjenica je da se o njegovom radu i danas u nekim krugovima ćuti, a u nekima govori šapatom. Posebno je značajna izgubljena zaostavština od 17 kofera sa rukopisima, knjigama i drugom građom, koja je nestala tokom Prvog svjetskog rata. Ta građa bi bila od neprocenjive vrednosti za srpsku nauku i kulturu, ali nažalost njihovo pronalaženje se i danas smatra neostvarivim. Stoga je potrebno da se još više ulaže u istraživanje života i dela Miloša Milojevića, kao i da se preduzmu ozbiljne mere za pronalaženje i očuvanje njegove zaostavštine. To bi omogućilo da se bolje razume značaj njegovog rada za srpsku nauku i kulturu, ali i da se otvore nove perspektive za dalja naučna istraživanja i razvoj srpske kulture. Hvala vam što ste ogledali ovaj video. Ukoliko vas zanimaju ovakve teme i još mnoge druge, pozivam vas da posetite moj kanal. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Thank you.